BIAG! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. KASTA na ti BIAG! Suling! Suling! Nagbayag ka matan. Umayagan na! Octavio, nabartag ka manan! Basit lang, mati. Ninom mo ko. Anya, basit lang. Katkasta na yabartag mo. Saan ka napartak? Naisang puton to, pati bagay. Ay, unay ka, Octavio. Day talag barbartag ter aramidam. Awan pa nagbaliw mo talaga. Tulungan na, kid din. Kung nagtanit na balay, kaya kunti maturog. Ay, unay kan nga asawa. Talagang awan manak nakamaw. Lakay, inggatangan ka iti pantalon mo. Kan ure dagiti anak ta, inggatangak mat ida. Ay, thank you Adamot na da iti sweldom, iso agimatang ako ni tibado yung. Kasi ka ngay bakit? Adda ka di mat ginatang mo aparakan ka. Adda gimatang akmat ay ti underwear ka oh. Panty kan bra, ha? Agparis. Ay, kat mayat nga rod, kasta. Daita ti pagsayaatan na, tawan bisyom lakay. Saan ka nga inom iti arak? Taimbis ko maapaginom mo, di gatang ko ni iti kasapulan tayo. Igatang ko iti sabon, shampoo, kano anya pa'y dita. Dahil takit ni magustuakan ka, bakit? Iso apagyamyamanak launay at nasingpet kang asawa. Nasaya at matatadyak na sumok ti agbartag. Kundi mo padpadason. Tama day, tatibartek a tao. Saan nga umasinsaw? Sige, mangan tayo. Agawaan nyo anak ko. Tapno di kay maladaw iti pagadalan niya. Tuyot ti sidaan? Diyak kayan? Nga umakon iti tuyo. Fried chicken kumamat ananang. Ay na, pangalaan tayo ngay nga iti fried chicken, anak ko. Bangbangan kayo gaya man. Naten? Ano ti si Dayo? Tuyo? Uy, malang, tugaw ka mo tamangan kan, Octavio. Anya matan. Tuyo ti si Daan? Awan ka di titlog wano ham? Ay sus, di ka nagsapol iti awan. Tamangan no makapagsauak manen iti mate. Ha? No kayat mo ti agkapay, mga lakalatan di tatakuray. Kinirog abagas ti kapitayaw. Anya? Malakit din, agar musar tayo. Ay, saan ka napautangan iti arak, Octavio? Agasam ngay, naornog ti utang mo. Imabot iti 5 gasaut. Ngam di ka pa'y nagbaybayad. Agbayad ak to ito nagsweldo ak nana. Ikarik da ita. Basta ikanak ti arak. Ta, agsyat kami man ka ni Pari Jinggoy. Sigurado ka nga agbayad ka, into nagsweldo ka. Ikarik. Di uray man mapan kayo di pagtrab-trabaho ak atalyer nana. Kat paikis sayon to iti sweldo. Ay, talaga, kasta ti panggap ko, no di ka pa'y nagbayad. Di na, at di tinatang agat katangam. 30 pesos amin dayta. Mabit lang, taitid ko ti bayad. Ato ti 40 pesos. Mabitla ang tasuklian ka. Saan? Keep the change. Sa nga pulo lang mo ti sukli na. Wan, sa nga pulo lang. Ngam no siyak, ay kat napatag kanyak ti sa nga pulo. Gaputa talaga nga awan kwartame. Kasano nga awan kwartam? Kat agtrab-trabaho mat nila kay mo. Ay na, amom magtamamartag ti asawak. Awan ti matda iti sweldo na, taypan na iti arak. Anya? Imposible mat tanday ta suleng? Saan man lang agibati iti para iti pamilya na? Ay saan? Iso nga aglako-lako ako na, tapno at daigatang ko iti bagasmay. Anya? Nagasat ka din na, tanasingpot ti asawam. Ngam siya, ay naapo, daksang gasatak at talaga. Antay tinat dati sweldo bakit? Ha? Apay ngay, aday to'y lamanan? Sa nga ribo lang? Imbayad ko nga rod iti utang ko. Ay, Kakit makitsindan. ay, awan pa'y maibayad iti utang ko iti store. Apay nga min nga utang iti store. Balon dagiti ubeng tututangag. Ti meriendaan day ti reses.
Kanti balunda si daan. Takaasi damat no awan balunda. Uray jak mangan, basta mangan dagiti anak ko. Wala nga awan nga rod pagbayad mo. Di uray saan kan nga umut-utang. Talaga kumaasa anak nga umutang iti istor ti kaaruba. No ited mo amin amat gadam. Ado pa iti barbartag mo. Ngam ti ited mo nga igatang ko iti kanon tayo. Ano sa matiad da? Hay! Ala, manipod ita sa anakon nga agsaaw. Awanan ti mangag mo, Octavio. Tangay pulos mat nga awan konsensyam nga ama ti pamilya. Bagbayin ka, pare, Gino. Saan nga reklamo ni bagat mo, no? Kasta nga gininom ka iti arak. Ah, saan pare? Nusak nga eh. Nagadwa sa ni bagat ko. Masurunak. Kastala dagiti babae pare. Ngambay-bay ang lata. Di mo nikan ka no. Sige. Uminom talat ta. Ay, kura! May sapay man nabuti ti arak dito, oy. Mabit lang! Nagganas ti uminom no adda kasangong pare. Ngam no may saka. Sana naganas. Una, ay, ngam ne. Awanan pulutan ta pare. Kura! Manglukot ka man dito iti corn beef ta pulutarin me. Mabit lang! Ay, kustom pare. Adun ti gastos mo. Ay, kababain mo. Di kagdanag pare. Basta uminom talat ta. Awan ngamin kwartak pare. Inted ko amin kan ni bakit ko. Awan pare kot. Sakti makam mo. Nanang, nabartag manin ni tatang. Ungarot. Kanayon na mabartag. Saan nyo atultuladan tamaditi kasta anak ko? Ala, intayo kitin iti kusina. Adaywan tayo ti amayo. Amangan nureng-rengen na kayo manan. Ala, intayo agluto. Sige, nanang. Bayan nyo ni tatang nyo di tayan tiri daw. Sumrag tulat tano kayat mo. Meta. Sige, siya tayo lang. Ado tayo itang agsasango, pare. Sige, siya tayo. Sige tayo. Ano pa lang ako dito? Uno, Octavio. Agsasango tayo manita. Sana bale. Tatunggal may sa. Aggastos. Ay, kadwa na. Nana Tomasa. Doon tayo. Mangtad ka man pa iti arak dito, oy. Ay, unay kayon aya. Day talagin inog di ang aramidan yaw. Kasta lati BIAG, nana. Di mo pa'y kaya makalako ka. Una kuma, no di mo utangan. Nalakit din, mangig ka pa iti arak dito, oy. Unmot na na. Di kagdanag, nana. Agbayad akto ka di. Aw mo ti utang ko, ajak binayada ka. Wow, sige. Mabit lang, taykan kayo. Dardarasan niyo. Nana, at the Project Media School, ag-research kami kano maipapan iti kultura ti Pilipino. Mabalin kano ija internet. Kasta ka di anak ko. Ikabil kano iti folder. Mano ka di ti magastos dita. Jak ammo. Sapay na ira na nga awan apulos kwartak ita. Tainggatang kumatan iti sidaan abalbalunan nyo. Kantibalon nyo tunggal resesyo. Ha? Alasa na bali anak ko. Mangibagaak man kinitatang mo. No, ada kwarta na ah. Impartok naman inti kwarta na. Panabarta kasi mangpat idirabi eh. Awan nat day ti kwarta. Umutang ka pa lang iti karuba. Saan mo't siguro dakkel ti magastos ni Lenlen nga anak mo. Ay, kaasi mo dagiti anak na, Octavio. Ultimo sapatos da, jak pa'y maigatangan ida. Nadadaan lang dagiti sapatos da, kat saanin amabalin amaripair. Iso anak katsinilas dan, amapan ije pagadalan da. Ket, Ultimo kawas da, agkupkupas amin ang, jak pa'y ida maigatangan iti baraw. nagadukot nga amumon. No sa anak pa'y nga gisursur itinatnatang, awan pa yan maigatang ko iti bagas kansidang. Tati it-ited mo, kat adayo akurang. Ket, agbadak mo't iti utang ko ah. Ay na, Octavio, no maikat mo kumaday ta panagin inom mo iti arak, saan tayo kumaamarigatan unay? Maipaay ta kumati kasapulan, dagiti anak ta.
Sobra nga main ti aramid mo. Naimbag pa'y dagiti kainumam. Tailib-librem ida. Ngam ti pamilyam kat mabisbisen. Kita ang man ti pamilya ni Dalton akaaruba. Naragsak da. Ngamain, amuna apanunutan ti kasapulan ti pamilya na. Maigatangan da, dagiti anak day tinapintas akawas kaskada sapatos da. Gapota responsable ni Dalton nga ma. Sumardeng ka man? Matibab ka na eh. Ay sos no kastam lang Octavio, saan tayo nga umasinsaw? Tadapay lang, bisyon mumot nga masinsaw. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Kat daytay saan tayo kumamag nga agbisayn. Nakadungay bagbagam. Ay sos, ti tao abartek saan nga umasinsaw. Dayta tilaglagi pa Octavio. Ta amin akwartam, di tala ti pangip-ipanam, awan na kemaw. Ini Dalton day tagturong biti-witing siya na. Oh, pare Octavio. Agur-uri ka kadimat iti pagluganam? Kwa. Ah. Signat ang baro ti arawatan na. Kabar-baro ti sapatos kan pantalon na. Pati t-shirt na. Oh, Kabar-baro. kape akas tamat yung ti panagkitam kanyak, pare. Ay awan. Sige. Panawan ka pa pare. Kabar-baro amin asuot ni Dalton. Kaslapay kit din kababa inti umasidagkan ko na. Gaputa panay manchamot ti kaus ko. Ti kamisita. Agingga iti pantalon ko. Ay, kababain. Saan ka makikuyog kun ko na? Agurayak iti sabali a jeep apagluganak amapan iti talyer. Nay, ato iti sweldo mo, Octavio. Tawatan. Agyaman tata. Hanggang na, saan mo ngay barbartak data? Ta sayang laeng. Madadaal ti salunat mo kan agbisin pa iti pamilyam. Itad mo ket di ni bakat mo taigatang na iti kasapulan nyo. Octavio, naamuak ti aramid mo. Ket jak ngamin kayat ti kasta trabahador ko. Ta para kanyag, malas iti talyer ko. Malas? Wen, iso ano di mo kayat nga ikateng ka? San ka niyag barbartek pa'y? Jak kayat ti bartek ang mekaniko. Tagmalas ti talyer ko. Ken nasaysayaat no isardeg mo ti agbartek. Iti kasta, maragsakan mo't ani bakit mo? Nanang, ada ginatang ni tatang anaimas at tinapay. Nagimas. Ha? Anya ti kunam anak? Ginatang ni tatang yo at tinapay? Una na, ibusan mi ko mga rugum. Kunana adi mi ibusan, tapno maramanamat. Anya? Nakaskas daaw Gimatang iti tinapay? Nay, anta ka man bakit? Wan, napanak nagsingir ka dagiti pa utang ko itinatang. Antay bakit? Ayawat ko kan ka. Sweldok day ta. Kat ingkan to makichinda. Kan igatangan man dagiti anak mo iti napintas sa kawas da. Ha? Ado ti utang ko. Ngambayang pay lang day ta utang. Bayadak to inton sumaron no asweldok. Sana bale. Tama ni po dit ha. Saan akong ngagbarbartek. No minumak iti arak. May salang nga bote. Kan sana na kanayon. Ha? Kasi dagiti anak ta bakit. Pulos ngawan pa'y napintas matakawas da. Iswa, saan ako nakanayon ngagbartek. Tati igatang ko kuma iti arak. Igatang mo langin iti kasapulan da. Ang yaman naklakay. Sapay kumatay pa'y paisong dayta. Sapay kuma. Husto di pagsasaw ngayon bagam kanyak edi. At itaw abartek. Saan nga masinso? Pudnumot ngamin. Di tayo pa'y makagatang itinaimas asidan tayo. Gapo iti kinabartek ko. Ay nalakay. Ay na Octavio. Ay nakaragragsaka kunay lakay. Agyaman na, tagbalbaliw kan. Ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo, adaw iti pagsasaw ako nana. Ti tao abartek, saan nga umasenso? Tampok dito'y programa tayo.
KASTA Latibyan. Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. KASTA Latibyan. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.